Joto tiprasa rano kaksangmo hambaya phaimani chubai khulummo no akhe tini bo chini haste haphangni kautma rano twiye kauma salaini man noni buskang live video phai tv phai tongo takhuro jorao naidi chini tiprasa rok thangha kruini ori pori ungpaye sitraye tini chini chamung nungmung joto chabok pandano bini dopha rok sei chaye tini tipra haste manao hasam village grungkhawriye chini tiprasani MLA rok akhe chini tipra mothani MLA rok tini CPN ni MLA rok congress ni MLA rok tini brong salhani suspension mailai paye tini manelai khe hasam village o chomokar onglai paye ma tongha tini bodi khese chini tipra hama nango tini thorok laiye tini bibinno chokrant onglaiye maithai sothai solution ake greater Tripuraland ake direct funding rok sainglaiye tongmano mane ya Tripura haste ni government rok bodi khese chini Tripura dopha tiprasa dopha o hani Maharaj 186 jon raja chasai phainai tiprasa rok se tini ori pori ungpaye ma tongha tini chung thangha kruini karon no seibo kaukma paikhup chung thangha tongha hingsingkhe tini 20 ta ADC MLA seat tongo chini ADC elaka o 20 ta MLA seat jagao chung 20 ta o 20 ta pairu elamai khammo chung thangha tongkhe joto tiprasa rok kaubaha kau thangha khe phainai salo chung thangha wngmaya wngkhe chung bobeshot ni laibuma chini bobeshot ni tongthai chathai chini chamung nungmung joto no bebakno chung kumaye thangnai tawpho chung aste aste minority wngye tongo bo joto no tiprasa dopha rok wangsuk ni sia wangsuk elamaya kho wngye tongmo tini joto tiprasa rok chungkhlaiye naidlaidi akhe chini jera tiprasa ni misingo tongye MLA koram kaye tribal welfare minister BJP ni pho maiye tongo BJP o pho MLA keha kenui thusingye tongo bodi khe chini MLA rok maisingye minister rok maising tongnai tiprasa dophani misingo tongnai chini takhurok nokma khe paye tong no tiprasani bo MLA wngtongkhe tiprasani bo minister wngtongkhe BJP ni MLA minister no maiye tongnai joto takhumkhu rok no wangsukye chini Assam village Tripura Assam village o kautui saye chini kaubruk kauno roman script bai khe suinima kau bill pass khedi akhe chini Tripura haste o ADC village o sanction budget taha barok retma saingdi akhe tini nobodi khe saingye tv phai hangsingkhe chini tiprasa dophani bo pandao bibinno unnoti unnayon akhe chung ADC elaka pho mainai tini nung BJP ni minister nini bohuk thani bo pandao tongye nini tuma tongnai takhute bukhusung jorani pandale nuno naising tongsia jorale thangdui tongdui se paiye tongha tini brok buthaibo justice maiya tini Assam village o BJP ni rangni montri tini budget ni montri sanction ni montri le tini bungkuma wngye tong bo MLA maiye bini MLA wngmani pod ni tongmung tongyaye Tripura Assam village o blueprint naiye bongtongpho bini khono suspension kroi wngye tongmorok nung BJP tribal welfare minister ni srai siye tongo nung aboni bai complain kroi akhe nung IPFT ni minister pho aboni bai complain kroi tini aboni bai nung BJP ni MLA pho aboni bai complain kroi tini chini Tripura mothani wngye chini dophani MLA wngpha wngtongnai rok khe bo aboni bai saha suspension maiye tongo takhurok bo joto no wangsukye chungkhlai nailai tiprasa rok no tuma khe tongyak numsok siye nukye tongmo joto rok no pho tini kaupherok mungthai saklaiya khiye wngye tongo chini jara ruling no tongye samung tang tongnai tribal ni vote bai khe paiye tongnai minister MLA rok tini muitui thangpaye thupaye tongo akha IPFT 5 bossor ni bagye Tripuraland saing tongphio biplop deb mukhyamantri wngye tongphio tini bini bo pandao bungkuma he kausa Tripuraland hobe na Tripuraland chaina IPFT are hiye sayogye tongphio no kauthai pho pherok mung riya himba tini bo bagra no khe bo no kau pherok mung riye jat kau hamya chaya saye no phiklai laio himba bo bagrale tini salhani bo panda thokya joto tiprasa dopha rok no chubamung chubaye tini Mizoram ni chini bru khaima phainai rok no pho bung settlement retnani bo pandao kautui saye tongo takhurok armi jorao no pho phaidi thangha khe chung tiprasa rok chini jara ADC elakani misingo tongye minister MLA BJP ni maiye tongnai no pod no tiyat kheye resign phaidi abo khe se chung joto thangha wnglaye joto kaubaha khe tonglaye tiprasa dopha o chung chobani lama thangha kaubaha kheye hingleinai joto no pal saio chini tiprasa chini
golku filino thungye tongnai chung joto golku filino thungnai hingkhe michinai bini bo pandao bong MLA mai tongo bong keha resign rikhe chini tribal welfare minister resign rikhe chini IPFT ni minister rok resign rikhaikhe tinio chung bangma samung development khet manjila ufo chung BJP rok chungno phaima lanai chini tribal ni MLA rok no akhe tripura mothani MLA rok no borokno bailaiye borok solution akhe greater tripura land keba direct funding borok tubiye phaikhe borokni bisingo tongya se nungkho cha chuye tribal ni bo hamkhrai tubiye phaima kotorma kaham twiwi phaima tripura haste mano joto chung thaha khe tongmaya amboye odikhe chung chokranto bibranto ongya tonglaio takhorok aro chini tripura ni tiprasa rok no sipole maya ongtong chung srai nai nuk tongo je maya ongnai bongno chung phaidi phaing relaina nangkukhe twi salaina joto bru dopha phontho jara tiprasa dopha ni bisingo bru dopha tini deborma takhorok jomatia takhorok chorui takhorok hingkhe chokma takhorok tini molsom takhorok dalung takhorok bangma chini 19 dopha 19(1) onglaiye chini tripura ADC elaka no greater tripura land keba solution keba direct funding tubiye phainima joto chini bo maithai sukthai solution khe tubi phaima joto nangkhuklaina hingye joto no palsaio no naitoni bwskang ni video no bai malaiphinai joto sarui kaham joto no hambai akhe chini tiprasa dopha longlit akhe tripura motha longlit bobagra longlit joto chini tiprasa dopha 19 dopha longlit tini joto aini channel naitonai takhorok no khaksaha sarui hor kaham no bai bwskang malaiphinai।